Fulani for cry or moment against me put in that here. Yet then police officer about say, oh yeah, why I trans Fulani stay. And I'm moving on said then I was so busy the report to burn the police station or here and I honor what they need to go police station. And to get the one I police bonds of money are dying to me for that keep up with him. And I'm answer and then most of the animals answer and then I sit and now or can't have fun in bedroom. Bedroom and any police can able. And I be the police for the maybe some say, ah, Sompa FM. And I know that. Then I see how they didn't pull out in brow that is oh, I couldn't tell say one of the police station. I don't know what you say. Almost one of our shoot will be 3 bullets. But Nipana, they are dropped in a bullet in Ankano, and I want in the evening in Port and head down Parson. And I mean, couldn't go to shoot to buy. Or more, or look down with the Adwoa Asare Ankano. And the police for this scatter, they will scatter the dear, who will be yes. It's almost the software to go to me. And our matter upon a radio police station called up here Friday. Saturday, Sunday, and you bring on who you could buy. Sunday, and you bring a man could be. Yes, that's here, and you could almost say. Mother, 3 men, Jina Sobia is going to miss you. So, Jina saw move over Brennan, the empty and watching. Police and I would have a Pumitam says, after where evidence is, yeah, what the evidence is there. That's a new chum. You could look at the son say, mine evidence to be, what's it, daddy? Almost time I couldn't come. Satan was a chum, you could look at the chum, what was it, daddy? I said, there. You could look at one see a Sunday and 3 police and I would have. And I could try to say, your Marty, what about me who fee? And to me, young, only flying, who may man who of course. The empty and my best to me soon. And I want to folk car best cat me this. To me, how will cost. And I saw some next year, and I would have full in our cocoa. And I actually saw full and more for guy be a far. So we won't make me fool. And the boy now offering you to one of my say. Officer, I full anyway, sending the fool. I mean, there. Miss Captain Kumti and the Miss Chianica. I'm in phone quite. Let me put it and say, only one is study. Sompa FM. Oh, we are all around what they are from a police for. That is not man more. I can't throw with the guy in the country. And I saw down making me police that 2 events to Saga to buy a seer. That's in Chicoba and a Saga actually police Saga to Saga and Lion Break. 7 p.m. to 8 p.m. or by 8 p.m. Now they were office, they were in store. And to end so mother feel. Mbra eba o matri na pie for ati na pie for time. Inti guy na etika no na ka ni ba na wo hwehwe na waye sana. Omo bisa me kan na say na eti na me tika na na kware an show man ye ba kan na black. Pick up black. And I care for Sampa, or move by ever than in premier, no, cover of fear, but Obi and fear no quite die. Lord, a quite down into my dream bank to say. I am a cool almost amisa. Miss Anna Jonah or Muttering. I'm possibly just away in the police for the side and I don't. I got them to talk with this side in the anyway. I said, you know, baby, I'm means to change from him. Asemi de Aisha emu obrem na nipa no omuso se wo kunu kobo nipa ni tuo ya nipa na de aduru etuo no anka no anu nti ye beche wo nipa no owen oye okay ne ho ye bibia ye fine bibia ye no sister me kasa bibia na ye tuo bibia ye no na bibia na police phone kasa police e ko ye nhwehwemu. Okay. Na a police for ne bear muno, woman de asem ne court ana. Aye. Daddy, you can one eddy, so them wire one sitting wire bia. Okay. And I want to throw more for some woman of wire. I shall Madam. Wo kunu no sign what ni sune ne ban te sen
Oye minim so ye wukunu de e bia wontimi meka ne ho asem bone wa bonte but naturally ne wukunu oye obi a oye dindin won pe ne ho asem ana sign na ne suban tie ntaka ma fitimi kunu tinae mi nti de dia obi ka se ni kunu e di boni biga ana minim na ewo se bia wukunu ye bibia wo ba wo tifie obe hu se wukunu e pa kwan bia e ntre kwan but I dey be hu da wo mi kunu I want them by more than 20 years. Oh, dear, young no body that this is South Fulani guy. I walk back. I want you 2 years. I watch 1.5 years. I want you what I'm buying here. And then maybe I will feel our buy. One hour, what is that way? But you want them by me couldn't 20 years or them by group. Sompa FM. Yo, Aisa, yehwe. Adia ba kwa yasha ne nsuo hu se adwuma wukunu ye no fulani fo no pepe ya wo mta hiehyia kora no woni mu mfiri ba bi onye hunu se ne nyonku fulani a wo mu nyina bom na ne wo masrese no wo ma ye nuanom preko pemfa ho ni ba bia wo bi firi enti edin pa na da wukunu no ene abrantie we ntamu anu nti pacha madam fa guy ni de mbese na ka se wo Mato. Yeah, tie wa Aisha. O kana network ni nyamanti ho. Ne na me kan se adwuma na wukunu ye no. O ko ba bi kura no woni mo obi no okohia se nipa no so ye nyonko fulani a asa yonko fa bi mpepi da saa enkrofo no mienu ntamti edien na da wukunu ni abrantie ni ntamu enu nti wo matimi escalate issue na manadru ba bi adru. Pato gwa ni ntrona wo twago mi tukunu sa. Omu beli mi kunu bani enu ana eni ni ko bla wo ti die nti na ni kunu anko prison wono won pese be kusu hunu no abonte wo kai ni tie na na ya asem no sem mo communities ni ya na mo we bia Fulani association ana groups bi ete sa asem ne sie no akobo mo panyini bi amane e wo ho bato da ma ta ni yo mi ma sam no ana Fulani peni baabu o da mba soja onu so otu asam no mo be no matu ana mo be no matu afa ho to so no mutu ana mo so mbe se asam no bada no mutu asam so mbe se asam sa guy no be sorry apen to kwa e wa asam no mo sa be a se du emma Aisha enkomo no ewa but brain ye de ye adwumanti no de ye de ubesia ye gya wa mo akono sese wukunu no wonya hunu no edien e na wo ka e de akira prosifo mpacho me de ni ka tira police for the misro omu sorry njina ehwehwe ni kunu breme e se omu na omu wo dambai police ena ni patu njini yira wo dambai pro say ebe ye se hwehwe mu bia mba so amani hunu se police for ehwehwe ni kunu ma me me de ni from de bia ni kunu obi a me de nyame sira mo mu hwehwe ni kunu breme na mu kire ni obi yo Aisha wukunu na ye Mohammed Hussein no wo hu Hussein patu ni kunu Mohammed Hussein okay Aisha mayenda wase ni yemfa unsi Hawaii ye da se ne wo bre ne wadaje mbato mi sumi da se madan yo abusuafo enti enkomo ya yekodi yeyi Aisha Hussein wono ni kunu a wo ye Fulani Mohammed Hussein en wosu se enipa binomo abekire no no won de ohunu se eye kidnap ena sankrofo no ahyedade ni kunu akwakwahye babi wose wo mabọ Fulani association fo mpenifo bi amane e wodambai ho ama wo mu ehye wo mu bose wo mu etu asem no ho anamo nso na wotwe baaku eniese ni kunu no eyere aye bepemene wo mafie wonte ne nka won hunu ne ekontu ekonso enti no adesrede ne wode to bambofo anim na ye ne aprosifo di nkomo ewo asemi ho eye oti regional police command no na ye bopini wo mo no DSP ya wada regional command no ano enani edi nkomo John Nko DSP John Nko na waka kire so besia babia hwehwemu no aduru ene the nature of asem no wo mu ntimi ene nsemtwofo nkasa sesei
Woman to mean some chop on Casas say, enti I just said, woman drum pempen so be a woman who says, see, dear, so woman briefing media and woman dear money bobby at Bontia, and ya dear better start investigations and now one more air, you know. Enti ye send him say a breast safatamuno, dear approach for no so ebe cancel over no as some about one more, so one match will be one home, says saying and she wunu esifa air cononsono. Yebeshe na ebre sefatamuni yako aprosifo no ho na yako akodi ehun komo na bibia nso etimi akle edi efri ho enti sese Aisha Fuseni se adaworoma wo hwehwe ni kunu enti womo enhye na womo empeni kunu emfama no na sede na ne ni Aisha edi nkomo no yebisa no se anya bia Fulani association ye won patam honom no womo edi asem na koto wo manim eden ene womo so eka ede afa ho ye ko ahoma no eso na ye ne Owura Jalo Abdul Rahman wono ena ye National Deputy Youth Leader Emma Fulani Association na wono so ye ne nadi nkomo ahwe empempenso a asem no akodu opanyi kese ye moadwo emo akwa ababa Sompa FM akraso yo mijimoso madam yo Owura Abdul ye gidi se nwumre bibia boko wala alhamdulillah boni bia ni ho ye de radia se enkomo ya na ye ne Aisha Fuseni edi ye gidi se asem no ne di kan ma mimbi sakura abedru manim na mote ye no nso no edien na moye edi afa ho in fact I am say yeti no as a leadership ye frère for your police commander honmu until you meet regional police crime officer and yes meet divisional crime officer also na ye ka sem no chro mo in fact that day na do be 11:13 pepe na magistrate award and by regional capital o regional capital no frame see awo fie na Fuseni redim rekabe pio ni fie se oni ni kunu afri ejuma mo e ba fie kwanso to su kwanso na nkrofo bi akoso omonika na oma yi ni kunu abon na nkrofo bi nji miso na woni mi to ko frame abon me amane to kino to mi endi call na mi frame PID regional commander and my frame divisional crime officer damai nji me by 5 minutes time no ma frame say okay o ma frame so mo close barrier ni na because le wo barrier si bi do ko nti almost 5 days agukruma o mo hwehwe ta ko pima no pa be ba 7 o'clock na ma ko hono mo because ye ntemo ware ka 50 kilometers from place and what to damai nti mi ko ya ma ko akosia ye leadership party for nti ye ko police headquarters hono ye ko regional headquarters ni ako divisional headquarters ni police for na chiakasa omo share bo so mo hiya CCTV camera footage bi a wo be monitor. In fact, omo chere my pick up now wa be fa nipa no mo yi ho nyina chere but one problem is the number plate na ntinya show. So the next day yes akọ the third day yes akọ me say the same story na omo chere say nya ko chere nti omo gwaduma so na ya me aduma omo share but there omo be fa kwa dia omo so be fa say ya nu ya no omo nya na amai a wo wo amu be omo so kuchu nti omo afre omo mpegi ko omo bia nyina nti emi say na ne ekoso wo otirigin ana ne minimum part amne na mo amato afa ho na me ka kire yo Owura Abdul Mohammed Fuseni no wonim ne personally oh why madam fu okay sign na what see sign na ni sune ne ban tie madam eno mean ka anfa ho tie because me no I will find the answer there what you see now what you say mean man is on your plan from range you know what am I okay na e ban shi mu so ni wa mu shia e bia bibi hia me fa region no fa plan for ho me from mo ma me ni omo etu ana mo fa ho na ye frɛ police for efri ye yatena ye ha sei ema wo mo ka kire yen se no sɛdeɛ asɛm no ne su ne ne ban sifate no bambo asɛm enti ene sɛdeɛ nhwehwɛmu no kɔ no nti se siadeɛ wo mu ntimi emfa information bi ambeto abonten nya saa ebetimi aha nhwehwɛmu no ɛwɔ kwan bi so enti ebrɛ sɛfata mu no wo mo ɛbɛbɔ amane na wo mahunu pempenso a nhwehwɛmu no ɛkɔ se sie ya aprosifo no officially
wo mo nya ma bontin mo nso o makwakoye association no de na moye de aboa Aisha said ye be ya ni kunu no wo betimi ehunu no mukura nyewaka na esa na ti eni se enunti ye leadership national leadership na mi se ende ko amachia ma ye can say ye my information ko all the regional executives and constituency executives na to be amfana so nto ho na ye nyina ye system media wonim say ye wadampo katere no na wo so hwete de be na ye so ye sai che o china Mr. National your president my order so china me say any general secretary my order so me say o china meta for regional no akosia police for regional crime na divisional crime no na many o mo aka chom say o any dia tablet na find bia o me fashion o mo fashion na e de ya ya sabe kai ni na je mi say plan for you. Okay. Ora Abdul weine die di kan ya mwati bibisa wo mpotem ho ana ende sa yenti bida obitu sida when the first time ya nya problem this yana issue this is me ba ha no I say me ba ha 15 years this is the first time am ho this yana ma ti bi say na wotwe ba ko ntam ni asem ni si ye no sen na area hosi fatie bambo ho asem omanfo na ete ho no edi ehu bi abehye wo mu ana eno dia kiani ke edi ehu be ba si se woni o ma ti wo ya ko no woni wan o be sa be tere nti ama obi ada ne ho so se bi na awutu nse ye ni na ncha na bi ko ye mboa ho wo puti ni ne counter se nyina bibia atesa efa bi de hu sa Ora Abdul Rahman ma ye na wase enwumre na ye fa onsi ha se ye kwa anim no se development fufuro bi epie fra asem no mu eba ye beba na ya ba beginchemu ye da CP meso me da me ni aba ya me sira yo abusuafo opanyini ya ye ne no ekodi enkomoyi eye Ora Jalo Abdul Rahman wono ene ye national deputy youth leader Emma Fulani Association no enti said ye nyomesi fatie ni se na officially aprosifo no enyama mountain no wo mo chewu se meetings ahodo bebre no a ene ekoso said ye be ya se wo mo so emwa bi wo hono ma wo mbetimi ede Adwoa Aisha Hussein na wahunu ni kunu a entem so a wo mo ehwese wo mo de sanhye no ebetimi agu akwan mu ye kan mo se eye hot bite kase bo e was Sompa 106.5 FM across so and I that's why ye de Bremu Leicester Company Limited woman a day ya toothpaste and in a brush aba a German soa we know a buana boss in a home buying a posse papa powder to sia a yin carboni biara every when walk asa kudro so na bibia etumi ako enkain enti wo chusu anu wa chusu yas toothpaste ene ne brush no bi ukọ supermarket ahodo mu tabletops shops nketwa ne yakese be bia etontontonton sa ne mai no me pacho benya bi ato enkrani kuma se mu amope no dodo atu no number mo be frɛ Accra 0501 619588 0501 619588 ene kuma se 0501390338 0501390338 eno Leicester Company Limited for one more telephone numbers na 21st clinic ya one more sciatica expert no one more ene annual free widows treatment program no eba wakwan mu enti se woye kunani wo na nasa woye ewusia na ejanka wedi free emfishia no edun wotwe 18 years kono me pacho we eye wonkai boy sese wo hye no so wo mo ye free treatment a ye be ye free consultation e dia maw free lab ni free diagnosis e dia maw afi se eduro bi wo hono so sese ye hwe woni padua no wo to a ye be maw free ya maw free massage e dia ka ho na ya san serve snacks any lunch umpe we na wo peden enti hye nso se nyame yadom a memeneda eye November ni da edikan ewo afiye mu anopa no nson ekosi ewia no mienu ewo 21st clinic branches akodo a ahyetaga na half na baabia enti se wo ye kunani a we ye ema kunafo no
mo nhyɛ no so ene sebe enyanka ne ewusi a mo fie no efie du wotwe ede ekono na mateki advantage na mo nso matimi enya 21st clinic for wo mo niam pa wo mo ede brew eye nyame yadom a 1st November eye memene da 7 am ekopem ewia no mienu ope enchiremu foforo bia na wafre 0540311311 0540311311 nyame yadom a efiade eda yenimu yi wo china ukuo yawo enafe efiada ampaye edwawu ewo Kaneshi market Sompa obi bus no ene de ba said de yabo hu de wuro ni aka ho asema kire wa no ye programs a ye running ewo radio isu nyina efra ho mache ekosi enwumere no ye the programs no bro live fili gadochi ewo Kaneshi dwam ho eti e ba be boye sesen na wo honom uhunu ye no na wo san ete ye nka ye presenters a ewo radio no su nyina ye de wo mo eba eti ensesa wo yi wo hu efri dwumadie we mu kra sponsors ya eguso ya ye de eba no enye asem kuma kra eti yi bell beverages fo tuatua na yaze fo su tuatua na promasidor fo tuatua na twisco fo tuatua chese enye asem kuma kra time heba mixture na wo mu etuatua 21st clinic ebeba be ye free screening ewo honom enti wapom dodowa bra na yenye free screening ni bi saada no ewo Kaneshi dwam ho e bi ya wutie wo bepesa wo so wadwe tonde no wo de ba betu program no so ne abohu da wuro ede amawo a wo be fra ye marketers no ewo 0547 548538 0547548538 na woni wo mu edi enkomo time heba mesa eye 3 de aduro tatahwe aduro we de me pacho esu ebi nese so ewo krom ha enti se malaria na etete wo se wanum ato a wuntimi nidi uhunam nyina ya wo ya eye time heba mesa ene ye kanfo ede ama wo ebi a wo no beda asore no waposo ya wo ya immune system no aye weak wo jonso na se wo how ewo ho a eno no ye time HS mesa ene ne capsules eboa eyisa wo ha no nyina edi firi ho ba nom ema ne yeye saranso ena bema nso enom mani ye ukobe bi etontontonton enuro bia no a ubenya bi ato number no eye 0244417669 0244417669 Promasidor Ghana Limited for one more ene onga be dwama so eye spices prekope ya eno no ye this season nuane ahodo se ebia wo obi a won hyeda mpe spices bebrebia sa nemo no hia taste wo waduane ni mu a onga unya kakra bi na de petepete so a se stew na wo ye se nkwan na wo ye se nam na wo stimie restaurants ahodo ya mu operate nyina no adaworo ma onga de efritete enya fei ene ye ba bedi eho adanse enti pebi toy na fa ye waduane no FDA4 age atomu prekope na ye kai wo se ebi a wo ba no a wadi mfihia enkron ekosi edunan ya wo ye oba a wonya nwo HPV vaccine no a esi kokoramwa eto ma wode no ano no kwan no mepacho ebre no enye ntwamu se ayaresa bia bi benwo anase clinic bi benwo a fa no koho wo se wo ba be wo HPV vaccine bi eye from 9 years to 14 years fa ne ko wo na we ne ye Ghana Health Service for na ebo hu da wuro sesesi ana yade no yade bi a ekum enipa ni titru pa ne ema enti si ebetimi asi ho kwan no age se wo wo mpane no ebetimi abon ho ban no enti wo ba na wadi 9 years kosi 14 fa ne ko na won konko wo bi na bibia entumi enko nkan midima for Herbal Center Dr. Time da so no no yade be na da wo so a wako a enye ye obi ho no a wachia yaresabia hodo no atuatue sika wabre enti wo ka ayaresabia ho asem a na wo mpese obekọ wonya nso Dr. Time da so enhweye stroke na etete wo usisi na ya oya ukotodwe da bia wo complaini hypertension kidney ho how awo kra de doctor check e wo honom entafo na apa na centers kone kwaji bi free typhoid malaria Dr. A to ase enkrapo kwase mayira en wo kumase ebuakwa agogo womne aban school no ena edin hwanimu for Dr. Time da so e was 0244 774282 0244 and 0500 727215 Jaws bread and pastries womo de nanki enim se brodo no womo ye ena brodo no anu womo ye no nso no womo de ba ye Ghana fo nyina agye atum chese Ghana afa na ba bia de ye kan Jaws bread a na ese hu se edamufua
brodo na emotu sei emu nso de kama na sese no wo ma da adwene ho sei aduane ya ade bia da bia nipa ehia ewo ne nipadua mu enti aduane no enkran ha de ye ka na chese dokono no a gakenke no a eno a ne edi na no pa wie anwumre enti se de be ya wo nso wo mmere bebre no wo mo aye dokono no do so pu ewo wo makache enti mu a mo ton dokono no mo nkotu wo ho na mo nto enti wo de ma 3 Ghana cedis a wo betimi akoton no ba ko 5 cedis ai stress bi anim enya afa na abesore akofete more ababe adwuma bi de wo bre eba beto so enti just hot kinky eno no enkran dome en wo mo commercial bank no echi ho no mo a na aduane no a wo mo ye no so conditions no a wo mo ye no very hygienic enti uni wo how bia number obetimi afre just hot kinky wo so no 0256 068832 0256 068832 na wapusu wo ma ahoma no na woni wo mo adi nkomo yenda ne ye ho na fe no nsia kase ebo no nto aso no so ye mfa nto aso emamo afe yemfa hot bite kase nto aso no emfa ensom wo na ya shase de free nkran ha ya ena wie yi ya nto anka asoro mpo anso ena ye te se ukopie mu ewo Roman Regia asem kase bi asi wo mpotam ho ene se edan bi a wo mu si wo mfinfini mu ho na wo hwe ba bi edan ne wo no a chese ewo story building be se mienu bi ntam ba ko no ye be se 10 story building ena ba ko so wo ne nche no Ghana Institute of Engineering wo mu nyina Roman Regia ho wo mu mfinfini na hye ya wo mugusu a wo mu sie ne nkakra saa na wo kire se Fabrico Builders wo mu na dan no ehye wo monsa ya wo mu yemu adwuma kakra wo mu nwie ye afa no mugusu wo mu kwa busia join here wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na ye mon komo ne wo hotel na eba ye adwumayefo ho no wo mu ho ya wo mu chechire ayon roso no am de binding wires ni bobom o mte ya ni se kururu brim edan na adwiri emu adwumayefo a na ewo mu no maako dunan Ghana Fire Service for chese won timi akoyi won kama na asemi mu no na ya ma ne boni na opon chicheku na wode na ni krochu awisi na hwene santamo ekokodu emu wo ho na abusuase na medical kan no join ye Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra na bahe wani so ade dan ne nya dan keto asa na ye ka ho asem no na say aba ground zero a chese adwira begu fom say sam eyawra hosem na nipa dunan a na wo ho no a saa brei bambofo ene wo mo ko so mo kwakoyi won no ahwe ayi won kama no say de won de bidum akwa ya sabe a won ehwe won ye kwa ahoma no so na ye ne nana opon chicheku akwa akobo enkomo ne abusa sa so saa brei so fa how far nana majo me to bema na boko de ahweye ni hia me gidi samusumo ye enkakrakra nyankopon no oguso ehwe yen saa yen ni ayete dome Watermelon Street ayete ye no wona ade wani kwatwa wisi ekodue mu wo ho ekohunu ye boya kase senate bidase ebre na wie ebre na bo prem tobre ekobo eye prem tobre empemu ena tare husem we etie ewo bia ede from eye Roman Range na arehusem we etie bia ye bia ni patom na wo muti Roman Range no o mutani se de fre won mo eye engineering center na engineering center yi any story building makuma ko eto so edu ena chete ewo eye bia ye bra bafu a chete ewo krampo no any Ghana Institute of Engineering ewu tra enshadan we bia na ebra rewusem we ema no homne so no na adwumayefo a omu ye adwuma ewo Fabrico Building womu ena so futi side ma so no ewo eye Roman Range ewo no mo ema obi nim ye nanso iron rod na cement ankomo the block on suna no be better the normal sunda yo obi nim ye nam so e ma chete adankora eto so mako beye enan ni nyina atiri e de agufa mu a ene meka sei aba ya rewosem atami ma no gumni si aya na atorencham kese ma no gumni so a omo aye tai eka wo pa eye Ghana National Fire Service and I say to no atorencham wafo nadmufo
a tempo crampo near the body bonzo, at Napa could give more. No quaternier, a bamboo, any attention of Ghana Sapphire service. That one, watching Echo Piemo, Roman Rich Honomo, Omco Piemo Honomo. Sompa FM 14, and I'm going my 4 years to man. I will a year fabrico honoma. You can say, about say, not on my system. I watch it again. Yet I don't go Piemo, I will take the 7 Abaya Retapia, and I make a say, and you just 7 say, woman, you know, who has someone about the time. I just will be one who cry and cry after me take what one and unknown said. A dear master, who you know, I owe my phone, I don't show. About the act and football, and I asked them at the moment, my Ghana. Now, I hear Benny say now, I hear Ghana National Fire Service for one more and a job, only teach not on us, one minute and trouble every a home cobo, and craft 2 and trouble for a year Ghana National Fire Service in 24, and 1 minute and trouble Kata, and if you say, one was to say, I can say, as my poor friend of Fabrico, one more day, Apua, and they are told you make your own years so, oh, Roman Rich 1 more. Ya yenso a adankore sorry be di ejirigu yenso ene doni be tie o ti security zone wo mo de eye aban bi anase o mo Robert aban no o mo de chaw mu nyina ehia etete wo no no security zone de tie ye katai mo bi anko ho e brand center for buso etita yebra Desmond Aka a wo no e na wo ye nkrato wo botin e de Ghana National Fire Service wo de to center for ni tete ya tete ibo makuma ko 14 krabwe ebi no eda so eche edan ni mu a yentimi ni wo mo eno no de ti be che me se enye no kore tantan e wo rada sama se me mpenipo ni mu ti bi a na wabo ne bongara te chatkele no wabo de ati baby ni obu betimi aka su bi a trete tantan for e bra wo mo ti atem no e bra na bo pentobre apa hu sima eye du woche e ko edonu no omu mo mbo ye akodu won tempa etimi pa makoma ko 14 a ye yi wo mu free sorry about the nature of the one more and I setting a come with them. I was 37 at the year, make a say, one more Sompa FM. And to make a say, yeah, you come a 14, what you love, when we see Ghana for that was a bombay at the moment here. Now, swimming in Amuno, for any year and I call at the maximum one, a 2 Roman rich and an important no church there. Yen shall find some modern copy. The ayat, sorry, good at Adwoa. Yes, I am watching home at the 3 move. Mama ne bo eti yo moni adwuma nana sane ya da ya na meka che no wa ya de kwatena wa jansani fa so no krem so adi kakra ho no kre na sompa ho akatua pa no wonso wonsa ka busia ya mane boni nana Opon Chicheku international reporter eno obo yen kase no ene ye free nana Opon ho international national reporter ma yenko mampeni dada wonya ne ba bi ko efo mawuto Rollins ne fie sabre a ne yire nso ada na to no dom no kwa na wo mo koba obia kwa ya akọ nwoma no no wakọ akọtworo ne nsem ede agum no wa mabusuane ya akọ na mampane His Excellency John Dramani Mahama wakọ akọpie ho na nsa no wo kọ na amanfo kura hyase egboogbo ho busa se maami wo yoyoko de hye ayese no bojare na wono mbekọ akọbodwa no ana se eyo mampani dada ne yire no wasom man nti no ebe ya he ya te se de ya ye dodo na ade no na no na mampani koye no wodna no gisema akọ akotodwa eche sadia maame na si asom my Ghana ye ka wono mu a wo mukunu no mbedi mampani na wono na asom man no pa ne dodo mu na afi se de wosi ahye emaden na wo kasa wie no wo che se wo mu sa wo ye oyoko de hye de firi asantema mu na nso wo ye man na japade ne sa hunti de ya ye fra ne se wono mu ye state bury amano no sa pepepe. It was sudden. The last time I saw her was at the Asante Himas funeral, and she was a lively self. I mean, there was nothing that could warn us that in a few weeks to come, she herself will become God's own. We extend our condolences. Nana Konedo set a record in this country, the longest serving First Lady, 19 solid years. And with the constitution we have, nobody can ever break that record. And during the 19 years, she took women's empowerment as a focus, and we know the 31st November Women's Movement did all over the country. And so on behalf of the people of Ghana, the government, I want to extend our sympathy and condolence to the family, and to say that we will work closely with the family. We're waiting for the family to meet and tell us what their desires
but I just want to announce as president that we shall give her a state funeral. The family can do the traditional funeral after the state funeral. And no, His Excellency John Dramani Mahama. Ejan nsunu mwate yaw afi 2025 mu na ate se wakasa ye won ne do yire nsu ne koya book of condolence ne wosan mu se abusua no yode won mo yo a wo mo no ebe som se de wo man no esom no state barrier e de amama me no wo ensem foforo emu no mampani abediachi professor Jane Nana Opoku Ajiman en wode ato oman sikakrabia batan Bank of Ghana enimu se womo emman komodie entintim na womne commercial banks ahodo ye wo meyi emu no ento kesese de beya ahoden ya bewuro meyi yesidi mu amana agina pampen ya edasoa ekun editi $1 no won behwese sa confidence no bekosoa atena ho na etimi apegyo meyi sikasem na Bank of Ghana edi emfihia no aduosia eye CDC ka no ye start say ye di no na ene en wo mo hye ho fan ewo enkran hanom sei na dwumadie no ase na Professor Jane Nana Opoku Ajiman edesa ensem no ekotu dwase Ghana yesika sidi no oha ahodo bebrenu a na ebaye enso sidi no edaso ejana so na semu ntemu so hwenhwehwemu ahodo ya mpanifo a wo munim di ewo sikasemu edetu dwa ebaye no a wo msi o sidi no eyade se ebo ne homodin ye pa na wo sese we no bekoso atena ho na nsunsuanso pai akoso a edadi amobi ahudi a ene yesese Bank of Ghana fo hu se adwuma na nya wo monko a ne betimi aye enti wo ne commercial banks no ento kese na wo monhwe emfasa hyehe engu I encourage the Bank of Ghana to work more closely with businesses, banks, and innovators to make it easier to transact in city at home, online, and across borders. Ladies and gentlemen, restoring confidence in the city is also a national responsibility. We must teach each other through civic education, schools, public media campaigns that the strength of a currency is both what it buys and what it represents. The city is as strong as the institutions and people who protect it. The Ministry of Finance must uphold fiscal responsibility. Parliament must exercise thoughtful oversight. The private sector must ground its operations in discipline. Academia should generate data and insights. The media must educate. And all this should be happen while we, the citizens, spend, save, speak with prudence. Sompa FM. Ene ya yekoti esese Professor Jane Nana Opoku Ajiman mampanyini abediechi. Afe yanko Ghana mrashe bedwafie. Mrashe bedwafie aya kono dom kuma no ye wo ho no na yakase wo mo kire se aban lawyer pani wo man Ghana mu ha se no niam wo ye no chese mfamra kwa mu ba kokora. Yewra Dominic Akrotinga ayene na nim no wo mo kasa kire. Wo mo kire se papa isode a court si ho na wa friends and trefo nsia mu e ho no de odi ne attorney general no na wo mo kire se bibia kura ntwa ma wo se na no kura ba ye meet the press ya wode kakra ba ye se Ghana food buffer stock penny anu wada no wonu wadi o man sika na no kra de obaro so ba ye se chama wontumi wo mu nyina keka bo mu na cha se wonu no se wa ye hwehwemu awie se wonya hwehwemu nwie ye wo ba no abansa ntwofo mu no abeka asem na to se poto wo breko a court na betimi de akọ ama asem ya ka no ho na penny a wogina dom kuma nyina na mu ade sem we nyina to dwa no minority legal council wono na ye wa mo nyina lawyer pani a oda ma no wasan so ye mrase badwani ewo swame abato mpeso aso onimnyamfo John Dako wona so mpaka se eche ni sei. The AG says he is into this media circuit because he doesn't want to refer to as an incompetent attorney general because he wasn't an incompetent lawyer. Please, Mr. Attorney General, competent AGs don't prosecute their case in the court of public opinion. Competent AGs prosecute their case in the court where evidence are subject to strict proof. In criminal trials, he has a responsibility to prove his case beyond reasonable doubt. This is where you go. Put the evidence before the court. Let the lawyers from the other parties scrutinize the evidence. If it stands the test of time and the court pronounces them guilty, so be it. Why do you bring the evidence to the media for just this media circus to destroy the image of people even before they get a chance to open their defenses? As a people, we must rise up against this challenge. Nankanya Samoa, Samoa, Fako Koto, Nani Audi Samoa Tonosuan, one similar name for Emran Omeyano, and yes, Udi Bejan and Joe from Nuaka, Nagana Fuego, Nipan Hufipoto, Alphabetti, if I dance Ebra Unibi. Way a John Dako, what work can I drink at the Attorney General? And ye free Esquire John Dako, the Iswa, my young ram ewo
chief of staff abobo ano Ira Julius Debra na health insurance for one mo yenhyiamude bia one mo eka bia ebam na one mo ono hyiae stakeholders conference na no na Ira chief of staff for kwase ehon wo chese wo mo ba abamu chineye baaye bampani mahama ne maye toso mieni wo kenkan aboso midumu ani nanso wo hweba bia abana bɔ ne ho mpemadu titru ne yapomuden mu a wɔno a nam ho tende den safa na furu so na ne si dwasoro esan sɛ ɛrehwemu ɛwɔ hɔ na ɛno nso kora totimamufo wɔ mo gidiem de ntia wɔka we ne sɛ maama kɛse a ɛbaaye no sikapudu a wɔde awura health insurance mu amaka ne kyɛ na nanka wɔn de akatakata ho no nyinaa ne kyɛ no wɔn matu ato na wɔn mututu hɔ no nso no sikabɔtena ɛbam 3.4 billion enti ama wo mo a register nyina di mrika na ekɔ ho se de be na samfa so yi wono mo so benya bie Yera Julius Debra e wo NHIS levy ho. As you are aware, our 2024 NEC manifesto articulated a bold and people-centered vision for the health sector. Among others, we pledged to uncap the National Health Insurance Levy, also establish the Ghana Medical Trust Care, popularly known as Mahama Care, and also implement the free primary health care FPHC and expand infrastructure and delivery service. 10 months into our administration, I am pleased to report that we have already uncapped the National Health Insurance Levy, which will make available an extra 3.4 billion cedis into the fund this year. This will go a long way to support claim payment, operations, and administrative functions. We are beginning to see the impact. Rapid claim payment. As of today, the total amount of funds disbursed by NHIA for this year 2025 to healthcare providers is 2.8 billion cedis. Ghana aswafo ni nyina penny ewo chini ya ban ya toso mienu so Yera Julius Debra wono ne enati na yepram to breakfast yebomu ene embom amane se high court ewo enkaha issue bench warrant se yemfa nkokyere chema wuntumi ya wono ne ye asantemantemu dwamtireni ema osunu kokuko New Patriotic Party NPP amanyuku no na sa bench warrant na womudi kan issue ye no abeto dwa se woma sign a withdraw na nenti a womo withdraw ne se chairman wuntumi no womo adwene ye womo se enya ade a wobeba court ho ene ewo mu se na esese ne wona na lawyer fo ebepie hodie nanso ebre ya wo mo hye ede ma wo mo ebre no eso ye no na chema wuntumi wanya nuru court ho enu nti ne wo mo ka se da bi so wo ma ye de ne na esese wo mo issue sa bench warrant no enti ekire na ne lawyer ebekire mu ese mo no a wo mo ka kire chema wuntumi se wo mra court ho no wono no onu mi se wo mbe ye pre engagement bi ansa na wo mo abetie chema wuntumi asem no enu nti no wode saa time no ema na no pa 10 am se na esese wo bedru ho be ye 9:40 am enti 20 minutes ne pa ho no a wo medru ye jeja atena se wo mo ebe hwa asem no die ni ade no na esese wo mo issue sa bench warrant nti no lawyer no ebekire mu no ene wo mu so okay ene esese na eba dia ene na wo ma nya anwedro bi nemu no wode kokobo ma wo mo se next time a wo de ba wo mo nhwe na wo mu ndi so na ewia wei wabra Professor Abochi etna edwam ewo for God and Country so ewo Sompa FM so no ne mra nimni bako ohene Jan lawyer e kasa yenti I would say then what you court near trade case and now we court the normal thing and it's the prosecution pushing the court to be a court in the issue bench warrant then go file embra so that will appear before the court for prosecution. Then the normal course of things why from so be a so not be within the four corners of the courtroom on and at the free case the boy with the himself sorry now court now recognize say you are present in the courtroom. In the Kobasa, which in a court on our bonten, say, when your phone call be to appear in a bonten. Now, I'm changing the audience to so on at the CBA or Piana, the APA, walk for washroom and I rest where the judge know who finds the obey should bench and say, found Kofambra. Way a year lawyer ohene Jan Walker emranimu for Emma chairman wuntumi no. Afe yewuramu ewo ensem foforo mu. Etiefo beka ya Ghana bridge kase boy ye bra na nipa nwotwe wo mo koyo oman ho adwuma na aduprekota ya wono mutimu wono ekonya akwanhia na nam so ma oman ni nyina fra brisi de kobene na ya wore hosempa e ba ye
na anu mu hompo yade besi na awatwe ya mu no na asen south mrahye badwani orunyafo ntim fodwo wono krampo akwa Twitter tweet ni social media na so akwa twa to asa bosumi miensa nie still you need defense minister e ba na sa e ha dwene pa san say wono mrahye badwafo no wo mo nsem a wo pesu wo mbusa na so eba defense minister bia anyway ye kobusa hwan na e ba ye no amanfo atwen wa atwen ye mu saa ye wo hwan ye hu se nkrata bi akwa kopiem e wa abankasiem na nkrata no efri tolon mrahye badwani a e fene se onumiamfo Habib Idrisu ne nchen wode ko mampani ho a wokoya wo se Ghana amamra no constitution no article 21 section 1 subsection F no e ho na wo gina e na fei section 18 of the Right to Information Act 2019 Act 989 e ho wasan gina ho nso bio ni nyina na tintini tie wa mu nyina na se information na wo pe e na anu a akwanhia ne si ye no na mampani se nipa bi beboa me ahwemu ni ahwe ne yekofa ba ye nam so ma dupre kwata no ekonya akwanhia na bosome ensa de wonu mi se wa chiri pa nti se bia anya hwe kura no wo mo ahwemu na wi a mampani ma na kope na wono so nye no wonkenkan bie eno na asemi ba ye no nipa bi nso ene ne ya adwene pa na nso ukopiemu e Ghana Air Force wa kane wing commander ya se ona homigie mu Patrick Nelson Sobojo eno ode atudwa no wo chese ami hwe for the how eyana yenim se adupre kwata sei no ehwe ho na se yeye mu hwemu no a eyanansa ne nan pani awie ti se na sakre akonhwe ho no enya saa o na emom ehwo hwemu no ekwa akiri papa ansampo na black box yi wode be kwa ba bia eye no na expert fo bie so atie sound wewom atie ne ewom nyina hunu adekode ya ba ya communication course na wadi kodu ni nyina ansa na ade at report so de aba no ya na wo mre pa eno nti wono ka kire wo bia na ni di asem ya chie na wonyansam wo bebusa wonyansam nso a wo beji hu mu aye no ese won tunu bo ase kakra na bre pa mu no eye ready a Ghana fo nyina be hu no ene entoboase no na ewasa Ghana fo nyina ehwe na yatimi ehunu de ewo important te sai betutu mampamerika na we yasoafo a wono na hwe ya akwan ne akwantempo ho nsem so ru akwame governance aboja wa aboja bi ede aba na ode afutuo na ama wono mu a etime ye plan wo awia draw dan no ma ebeso ye fra omo architects no na we ye bra na makon ye tu omo egusa omo nkonko ye adwuma emfa nso man no nti we 25th induction ceremony asia na yewura governance kwame agboja eneda duai wode sansam no ekokoto so no wo chese no kwasem ni sade galamse asia ye oman no ama yatena ye no emframa papa yese yenya home ensupa yese yenya ene akade ahodo a ebebo afra ye nua ne nyina no ene asese ne se honti na abanani abrese wo betwa abaahwe ano enti sa architects ya sabre wo mo kwakoye adwuma no wo mo nkan huru se Ghana kote bia emu adene mu ntese wo mo gina kire ene kwan se wo mo kone saafo na wo mo aboa magadam se ne koso no ekokoye wan na emom wo mo hwese wo mbetimi aye adwuma ede asom oman no yewura governance kwame aboja sedi wo si kire ne nsem mu no say no wakano. It's both urgent and compelling. It speaks directly to one of the greatest threats to our collective survival as a people. Illegal mining is not merely an environmental issue. It is an existential challenge that strikes at the heart of sustainable development, public health, and national planning. Galamsey is destroying the very foundation upon which sustainable architecture depends. It poisons our rivers, treats our landscape of vegetation, destabilizes soil, and renders vast areas unsafe for habitation or development. The acidification and contamination of our water bodies drive up the cost of water treatment, reduce availability for consumption, and hinders housing delivery, especially for vulnerable communities. We yebrana wakasa ewo induction ceremony edema architects nase asem tia na edapono so galamse kon a yebasa ye kon edifiri ansunsu obone ede broman no eno ho nti eno wode sa asemi to so
Sompa 106.5 FM Accra so eni hot bite kase bone ntoato no ena yeda so aye kinkan edema yede okọ bonomantem no na regional police command no akire abemu abi awadi emfihia no adu no ne din ene Collins kireme se wo kitatuo ene eniema bi a womsu se eye enuboni ebi ewo dumase eno ewo sunyan west mensino emu na wo hye enkratase ya prosifo edeba no a Chief Inspector Thomas Akila wono ena eye kasamafo ema command no wobonomantem nensa ena ehyesa enkrata no ase wose womo enya intelligence bi se abrante no niema no wokita no enye niema papa ampampa so wom kohweye na kyese eye niema womsu se eye enuboni ebi na police fo ehwehwehwe no na kyese polythene bag ye bi na kyese womo abono boa womsu se Indian hemp ebi ena na egumu a na womo de ahye ceiling bi so ewo biaye bi a na yedware ye kura ene womo kokyere abrante no enti ye kasai aposifo nso ehwehwemu no ekoso no womo nsa ka etuo ene emu a moba hodo bi nso de free location no a womo kosesa sa enuboni ti ye kasai de abemu a 20 years na Collins kyereme no wo aposifo akache ya womo ye ehwehwemu wasemu a enche yede no ebekwa kopiemu ewo court na regional police commander no ne kwakromu womo say womo de wey ye kokobo e de amanfo se wo piara wa adwene said the police for can wuntie wo be ye de wo pe no ene e bia wo wasem nya mai na emum no emra no eso mu a de se enu ebedi pa emra na so bi mu ama enu wo adi na no so da ha abusia se waka ya afia mu bra oforiso bosumi no enya aduonu enkono no eno kra ya na afia twa mu no kra 2024 asem ne ye kan ewo Jacobu emfinfin ho no a efi fiankoma eko Jacobu mfinfin ho no enipa miensa bi kwobo okro no ma na akoya awre ho sempa sanse utie nsem no sane omudi omobone no a chesa wodwene ho a sebe mpradiasa na wanhya da nte ase yi ene se nipa miensa Peter Buadi dodo na afre no kwawzigi afe Daniel Owusu Eric Damso wo mu nyina ka hono bie ene wo mkwa boss akro no no na wo mkwa ye no wo mu enam kwan ne so kɔ no wo mu iPhone so de mienu wo mo gye ye 7,000 Ghana cedis sika wo mo gye ye wo mu wie ye no anso ha o China ni bia wono so wo mo kye no na wasi woni sika wo ne ho empo shilling kura ba akokura nkita no ene wo so wo mobile money wasan ene wo ma na number eso on transfer 30,000 Ghana cedis enfa mobile money number no so wono so agya wo pene nkwanti ene wo transfer ne kama na no mu ni so wo ma wie wo mu dwane ye no a agya wo mu kotete ye kodi wo musika nyina wie ye no ena prosifo nso hye ase nhwemu eno nti June no mu a de besi September 2024 wo mu hye ase ye nhwemu no ama ekopie se Buadi ni fie pe Peter Buadi no mfre no kwawzigi no ni fie wo obo ase bogobiri ho ne kopie ye no mo koya ene ma mo ko hu ye nie broni etutie ne bi no we ye broni peso wo mo koje ye ena ni atonfo nso aboni bi eno no nso na ka ho ena ho akade bebre prosifo age no say as evidence ena wo mo ebusebusa no doso no a no waka nsa nyo no nko anokre na Daniel Owusu ka ho ena Eric Danso wo mo so ka ho nti wo ndo mo kokoto ema enrada piempani a wotena asem ne so ewo bekwa circuit court justice apietu wose sa nipa yi wo me nipa bonfo pa ye ni wo mo tena asase so enye yi ye ni wo mo tena ye fie mu ne ye mo nten so a emfra kora no nti wo mo agye mo fom so atu ni nti no wa tamper justice with mercy wo mo mahuma bro no wo bia nkwaje 20 years na wo firi mu fia wo ba wo medisa bone ne biu eno etensa de ode kantan fi akwakoto weed na we de sono ma wono mo wasantima mu na ekasa titru ne mabunu no na nakwadwo pimpim tafo pankro no NPP youth organizer wono na se ba bia NPP nekefo wo bia no se wo mo wira firi ewura bra champion number wo bebo ama wo mo mfre no na animu ya no wo mo kwaro ne to order esanse wo de nto aboda pia santima mu na nkoma wo die no echanse wo twetwe ebi nanti no wo pese wo no de wo besene kɔ na sansam no nso no mpanimfo akase obi ankobo na asem ho dawuro na emom ma wo mo nkotwitwa sabi obi nantirima na asem nkotututuo enwu obi asem mu nanso yewura bra champion na mu no se de wosi twa daji Mahmoud Bebo Baomia nya asamoketwa eno na nam so amatafo pankro na MPP youth organizer na nakwadwo pimpim ese se nekefo nte ya
wodi ka bo mama ne zama wo ma ne nwie asante mantemu to no kra wo mo mfre no Infoni bi susu wo party mo ma do mo di so mo pe flag bearer ni bi adia o mo nsam keka ni bi o mo keka no e bo party ni nkan e bi ye yewura Dr. Brian Champion anse obedi be se bo so me wa asante memu ha ni se ma o kan nyina ne se Dr. Laji Mahmoud ana ame ntimani nkunim 2024 na maburu ye wa ase ye ka ma yewura Dr. Brian Champion ati ase enye Dr. Laji Mahmoud ba na ma ye di ntwo enye Dr. Laji Mahmoud ba omia na ma ye di ntwo 2024 election na mom ono yewura Dr. Brian Champion wo ka ho ena ma ntwo na edi no eba ye ka na pese ekirese ni nsem kaye ni bi o ke kaye ye koto aba no ebi ma Ghana fo no so ebufu eti NPP party bi ti se otimi gina ba bi no aka se ono de se wo ye party panyi se koto ba 2024 na se abato no Ghana for Antoba na Fama MPP Kurampa ya Fatumi Fama NDC. Then in Professor Sansem Bisa no oka Ghana for yam Ghana ya pass. Wasa sansem ya yewura bre champo ansa na ye beto aba no wo keka ye ka ho bi pa na so no lusu yi. Enso hode na adwene nkọ ho. Enti sansem na won nam asantema mu a wo kan nti no. Wo mu de wo mo chita akura ma adaji ba omia. PPM party the day you say beti ma di 2028 the free young men dey here di baba Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne mfa namra enye se mo aka na saase ye nko esa akeke mo mugidie ni se e free so man Ghana ye nya constitution ye to aba di 2024 ye nya vice president bebrebe wo man mu ye wura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na muntu obetu as vice president wo man mu no e bi to enu nti se the two niggas here ni man 2028 and from 2029 no obedi djuma so aboa yen mebu no ama mpuntu aye pe ewe na brabom ema bi aka MPP party kakra nyina no ebi aka yen party no ebi emu so de hwe empanifo nu mu o magimra obi ade ne krata akwa wo fese odi party ni going for 2028 ehwe wo mu a ye de ka ne se obi a sepata na nso so ye hwe ba bia ya duri pa de ase de form for ka no ni se yemfa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mfa na ye de ne ko no so no ye be hia enkabo mu enkomoi woni ensa ntro ne wa santema mu eda kwa meredu enedi Yedasua ejina NPP amanyuku no emu na kane dwamtirani ya no oda amanyuku na no owura Paul Afoku ena de atu dwa sesese no abrewa yipuma kwemu e de ama no se wonyaya national chairmanship position no na chese ne dibre dada no wonyaya wo besa ba befa in fact we kura de nyese wonyaya wo ba befa eti ehho asem eno no na ensentwofo nkrate ya wode ba abonten no wo se enipa binom enene na didi nkomo na ono so ede na anaso atoto formatietie wone party members bi akasa stakeholders impenifo bi a wo mu di akotene so wa amanyosemu enso ede ato nanim se oh adwuma ne de na wa na wuye na woye papa ntinkebe ya we ya wo mo ebebie national officers election ne san bra biem na befa no se watietie ni nyina no wahunu se wono so na komemu no wahunu se sa bre ene bre pa esese wo san ede ne nukredie ebedane ema NPP amanyuku no enti wo se in the coming weeks na wotwe ya edi yanimi wone amanyuku no ema ne bi ebedi nkomo na wafre ensemtrofo nso ewom na afei no na ni so ade hunu ene ne nhyehyɛ ya wo edima NPP amanyuku no wode atudwa ama obia nso enya ne honte ase ebusuafo beka ya 2015 na NPP amanyuku no wo suspendi opanyini se niema bi a waye no na etia committee no anase etia amanyuku no enhyehyɛ ma wo frɛ ne ba national executive committee nanim senka saa asɛm no ano wo de bɔ no saa brɛ no wo mra meyi ne ho ano wo frɛ Paul Afoko frɛ ye wankɔ enu nti na wo suspendi no nti free 2015 no a bepem saa brɛ no afei no wo kyerɛ se esese wo san banana support ne nim dia wo ede mamanyuku no wo de betu dwa enti ye hwanim se na wo twe di anim ne wo be friends amtwofo na afei ne plans ne vision no wo de atu dwa ama obi a ahunu de yeko se wo de plans ne vision ne tu dwa na wo bi ahu a ebe ya adwuma de amankrofo na eno na Doma East why director ya wo eye Isaac Afi won na ka se wo se bo so miensa pa wo baaye enwuma wo mo aye ene ni oma biebie ama mabunu enya bi ho enko ano eye ahanu ene aduonum 250 jobs 3 months pe wo mo aye adwuma pa me azumi office as a YE director osome me yensa entamini no e ka se okeka modus na we nyina wo hobuma enkora 250 na nyame adom enam youth employment agency so a omo anya adwuma aye abi no me sua adwuma fire service assistance ewom na ambulance service ewu na ye wo work abroad and also nipa national apprenticeship program me wo nipa 55 na youth in skill training and also nipa 100
108 na afi masters 32 eye apprenticeship program any youth in skill training no ya recruit omo a omo nso omo kire nkura no adwuma so omo binya omo ensa no adwuma na wo wie kura no eno say sa national apprenticeship program ya wo boss we no say the man east nkwa apprentice no aduonum 55 eno omo ahwe omo master for no kura de omo yedu omo ka ho a na ye de osianum na ne ya wo mo ne say wo mo de akande ne bema na kwabrane atena so sa de no enye enu nti sakade ne ba ya ma mo ntena so mo mfema wonya adwuma no National Apprenticeship Program nyame adon se adwuma no ahyase a yese on pilot base no ye pilot to ye ehwe adwumadie no se ne na chemato a ebebam pilot base no Doma East nipa 55 na mensa kan ye se ye mfo mo anne ye fa masters 10 eche omo a masters na ko training aba youth ministry no mo motivate certificate a omo edebe kire na nkura no so bewie no ya ma omo certificate na wotwe ya ye womi first trench of nkura ne niema no ebeba biduru na ya chawa mo na dwumadie no omo de asua adwuma na nigi se wom ni se akura na asua adwuma no amebo wa free November iko bosumi bia no akura no beje allowance of 300 Ghana cedis akwada no beje allowance 300 Ghana cedis sani ebe ye betimi aboa no na anya hwetro nka pre watimi de atoto bibia di na bibia atumi aye fine Isaac Afi eye Doma East District Director Edma Youth Employment Agency ne eti ye ene ma yenkwe ye kekako bono hwa na wono mu a eya de hye won fancy mopa asempa na ye ene na afa ho na wo mo se firi se obo ade ya wo mo te se o my Ghana wonya fa ahodie de friend coach ade pa so won behu bia je se bia so mpa kase ya wo mo so o mo fun e ko Facebook ho ena won behu se oponchecheku story a wode bae coach ade wo ho enje sanka wo mo hu bi da nti wo munya adaje pa na Ebenezo uso ansa di nkomo se won famfa sompa so na mampani nti wonka enwu se wo makwa anye wo meboa won ode o ase kura tutututu amna sa ode kwa na nya kura ode nye broda onka san die sa kwa na die nya kura atutu kura nya wonhwe so no yema nya sa dia emboa sama metma ka se yehambwa se bia kwa no metma baba ya ma yesa ebre ka se ba okukuma se ebre o san ba ebre nte de yehambwa se ba be bwana wa kwa na ma te esra mama esra na o he kwa no ya ma yesa okukuma se ebre te de metma kan we ye free asante manta hin kro kumase ekwa hafo afa ho ekwa afa no south east ho no asempa na ye mfensi ene mopa kwanbone a wo mo nanso ene wode afa Ebenezo usu ansa so se efa sompa de a mampani bete wo meboa wo Shannon so MI Celesta Company Limited awom de years toothpaste ene ne brush aba womo ena afa kase bono ho ka 21st clinic say nyame ya dom 1st November wom de annual free widows treatment program no eba enti branches ahuduru nyina mu ebi ebekoso ewo honom nyame ya dom efiada ye ko kaneshi marketu eye Sompa OB bus ye ne sponsors na ye de programs ne nyina abremo live every ejanum time heba mesha wom de 3D edro aba na esa wo manfo enyarewa no wo muso ekura yemu onga eno eye Promasido Ghana Limited for ne diaba eboa manuane etimi konkan oba no a wadi 9 years ekosi 14 years wo ye oba na wonyan wo HPV mpane ni binufa no ko health center bi e benwe na wontimi enko wo bi midima for herbal center se yade bi etete wo no brapoku ase mayira no wonfa time no ento yade no so Joss bread and pastries for ena kofa Joss hot kinky aba enti mu amono anuane no monkodome na monkonkotu bi na bibia ntumi nkonkan ye dane ye ho ye ba ensem a aka no ye bekwa amano ne ye de ho nsem so ato so Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima minya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enucrotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo peduduo 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani owontie passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro ene sa akra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shut down Koye, na a sakakra. To say what Pedro Mama, what you them connection, what you are about the crow. Stroke so dear, what found small. Just say, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, go opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim. Pokuase Maira Kwanoso. For a doctor 0244-774-282 and at 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. Da obiari hia emwasron kubia ebemani ni opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato ya so sano boafo Sompa FM. TV Emma Aketuapa ampa yedamose semonya brenia dan ye ho aba na yede kasebo no ekowie amanone arakosem we free Kenya man no mu eba ene se ewiemuhyen bi anyankwanhia ama enipa eduba akode kanana na wo mu nyina atonanom ewo ensie do na eyewiemuhyen a na e free quail ye frɛ baby Kenya Coastal Region ya enono ewo kwe honomu a na tu akọ Masai Mara ya enono eye National Reserve bi a ewo mpotem ho eho ena kwenhia no esiye na airline no eye Mombasa Air Safari na amanebo no kyerese anope ya beye no nwotwe agbapa ho sima aduasa ena saa arehosem no esiye nti se de wo twi ye hyen no se wo mo a wo mo etimu ni nyina obie ni honomu a wonya niti edidiri mu nti afei ena bambofo ede ato dwa se wo mu ye nhwehwemu na wo mu ahunu adekropoten ya enam so ma ewimhyɛn no ekonya sa akwanhyia no ye de kasebo no asi afei ena waka ye ho a ensem a ye de bai na de edi mu akoti ni bi ene sei ye de ko Roman Ridge bra wo mu a esi dan ama edan ni dwiri ye ma nipa dunan no wo wa ase no bambofo yi wo mu nyina na no pochiteku ede ho nsem bra ye ene kroya mampeni John Dramani Mahama ene na pamfo ekọ mampeni dada wonya ne baabi kwa na yire nso anya ne baabi ko efo motor Rollins fie na ho no wo kire se won beye wo man ni nyina esie ede amano de friend se state barrier no ansa na sa busua
ebebia wonma ye pi so Saran so ena yede so musa ba mu abi a wadi mfihia no aduru no 20 years aprosifo e wobono mantemu ache no sanse no wokitatuo ene niam bi a womsu se eyenuboni na ebi ka ho ena yede ni nyina ebesomo na efree Sompa 106.5 ewo enkra hanom sei no efa ya affiliate ahoduru nyina emu Sompa Kumase afi ayiko 100.9 so Kumase honom asompa takwata de techiman sunyan kranza doma Kingdom 106.1 ewo mankesim ena afi social media platforms ahoduru nyina enso no wote kase boni bi ewo honom enuanom baasa ene ebesomo Adwoa Asare ene midin mene triple man ejapia Apam Dadaa ena afi Obrempong na kwaku ampama